Rero bakunze ba Samuzosi mbanje kubasuhuza niza ko meze neza, bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ukomeze kubona amakuru ku gihe. Nyamagabe polisi yafashe abantu 10 bakekwaho ubujura. Mu rukerera rwo kuri uyu wa 22 Ugushyingo 2024, polisi y'u Rwanda yakoze igikorwa cyo gushakisha no gufata abantu bakekwaho ubujura Nyamugari mu murenge wa Gisaka, akarere ka Nyamagabe, hafatwa abantu 10. Abakekwaho ubujura bafashwe mu murenge wa Gisaka. Abafashwe bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 19 na 34, harimo ab'ibitsina gabo 9 n'umwe w'igitsina gore. Ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, CP Emmanuel Habiyaremye. Agira ati bakekwaho gutega abantu bakabambura bakanabakomeretsa, umwe muri bo akaba yanafatanwe icyuma bikekwa ko ari cyo yifashishaga akomeretsa abantu. Yungamo ati turasaba abaturage kutemera guturana n'abantu nk'aba bahungabanya umutekano kuko nta mahoro ushobora kugira igihe cyose muturanye, bakomeze kuduha amakuru bafatwa. CP Habiyaremye avuga ko polisi ikomeje ibikorwa nk'ibi byo gushakisha no gufata abajura kandi ko nta gahenge bashobora kubaho. Rero twige kubanirana n'abantu neza, nimba hari n'icyo ubona afite akurusha umwegere, abe yaguha akazi aguhe ku mafaranga, ariko bitagombereye kujya kuyamwaka ku gahato, kuko ushobora kujya kuyamwaka ku gahato ariho biviramo n'urupfu, akaba yapfa cyangwa nawe ugapfa, ibyo bikaba atari ibintu byiza. Rero yanga akaba ari amakuru aje cyo ku Samuzosi TV, bibutsa kandi subscribe, like, share na comment yakoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.